Inyang kalabing metong naning Disyembre 1948, ing bayong diocesis minusbong niya kay King Pampanga. Ginawa niya king Archdiocese naning Manila. Ing metong matenakan, biyasa at masigasiga obispo, Most Reverend Cesar Maria D. Guerrero, ya po ing mumunang ni talaga anting obispo naning diocesis ng San Fernando, Pampanga. Kaya rin ang memisita ning obispo Cesar Maria Guerrero karing miyayaliwang parokya ket king diocesis naning San Fernando, Pampanga, ikit na ing probinsya, saganaya karing miyayaliwang agrikultura. Dapot ating neto nga problema. Kaya pining awsan tamong socialism. At king panahon na ita, halos kayayari na pamuning awsan tamong World War. In Pampanga, naging sentro ng communism. At ding balang balen na ning probinsya, panamdaman da itang takot amanibat karing komunista. Iti mimiyaya pong maragul at takot at pangamba ing puso daring balang memalen. At ing mabiluga Kapampangan may kinalaya anting makatakot a lugar. Kaya nga sinabi na ning obispo, "Aquí en Pampanga hay mucho piedad pero poca caridad." Here in Pampanga, there is much piety but less charity. Relihiyoso na ring tao, mapangadila rin tao, dapat kulang king aksyon, kulang king dapat, at aksyon, yapin king lugod. Banmi din na remedyo ining problemang akakayarap na ning kakatamong obispo, aisip na ning obispo ing manalakad ya o mitatagyang netong akrusada ng lugod. Itang awsan tamong crusade of charity and goodwill. At inyang 1952, ikatlong Domingo na ning Pebrero, ing obispo Cesar Maria Guerrero, minawas siyang pulong. Ing masabing pulong, igsilbiya po iti anting mumunang pamagplano para king karelang pake, king awsan tang krusada de caridad. Minungkahi na ning kikatamong kagalang-galang nga obispo at iti ni pagkasunduan na ing masabing krusada ni Biliya lalam ng pamalampon ng Birhen Maria. Dapat isa ng titulo ng Birhen Maria ing magamit. Aga na kade ing titulo na ing Birhen de los Remedios. At iti yang nepili. Bakit? Uling iti babiyayang maragul akabaldugan karing balang tao. Lalang-lalo na karing pakakalulo. Ing titulong Remedios. Nengarya mong mamiya remedyo karing nasira. Pamanayos karing melasak. Remedyo. Yapin ing may piling titulo ng Birhen de los Remedios. Ing katamong obispo Guerrero, king kayang mitmong tiwala at kapanaligan king induna ning Diyos, aparating makasadyang sumaw, karing tao, karing karelang pamangailangan, tinatagne iting nasabing krusada. Ing pamaglipat na ning krusada karing balang parokya at balen, may yakit yang masala, ing nilablab ng debosyon at kasalpantayanan ding bininyagan. Ing sablang iti merapat ing kapamilatanan ning grasyang iba't banwa at ing pamamilatanan ning Birhen de los Remedios. Ing kayang titulo anting induna ning kapaldanan, the Virgin of Healing. Inyang 23 na ning Nobyembre 1954, ing panibayong dekreto na ning krusada ni palwalya. Manibat king krusada na ning lugod at kayapan, iti ni palagyuan niyang krusada de penitensya y caridad. At ing imahen na ning Santo Cristo del Perdon, ni yabe yaking krusada, banmon niya inspirasyon karing taus pusong sisisi at magbayong diye. Uri na niti, niyatasan na ring 7 kabalyeros de Cristo, ding 7 parul, makisimbolo, inabedala king pamagprosesyon na ning krusada. Ito, anting pamigaga na ka, karing 7 arkanghel, ababiya kapuryan, king banal, Trinidad.
Banlalo yang mi palaganap ing debosyon king Virgen de los Remedios, ing newsletter mi palagiwan siwala ng Maria, mi pamye at mi pakalatya karing miyayaliwang lugar. At ban mi pasyagya ing malalama debosyon daring Kapampangan king banalayin na ning Diyos, ing himno opisyal na ning Virgen de los Remedios asinulat ng Mr. Felix Punzalan, at insunis na ning musika ak kinomposisyon ng Mr. Gaudencio Malig ning Bacolor, Mebuuya. Iting krusada may natili ang dudurot karing balang sulok ning lalawigan Kapampangan, at iting pamamisita na ning Virgen de los Remedios metong yang matibe patune at malalam dang debosyon din tao. Ing Pampanga a dating lugar pitatakutan at iwasan daring dakal, meging lugar nening katahimikan at kapayatan. Ing lamak, ing limusadarawon daring tao king Virgen anting pabakal, iyang nipapamye karing pakakalulu at lalong mangailangan. Ing alangtok ng pamangading Rosario, Aldo at Bengi, karing balang pisamban at bisitas adadalawa na niting Hindu. Itingan sabla merapat para king pamagbalik na lubing makasalanan at para king kapayapaan na ning mabilog alalawigan. Inyang ikawaluna ng Setyembre 1956, ingmigit itong 10,000 katawong debotong Katoliko, mitipon laking Kapitolyo na ning Pampanga, bansaksyan ing koronasyon kanonikal ning Virgen de los Remedios. Ing Apostolic Nuncio na ning Pilipinas, ing lubos kagalang-galang Egidio Vagnosi, inasistyan ng Gobernador Rafael Lasatin, pasulod de ing gintong korona ing Virgen. Iting krusada ning Santo Cristo del Perdon at Virgen de los Remedios, amagdalang lamak karing tao, sidyada na katamu, para kimpanyatang naning kasalukuyan a pandemyang kayayarapan tamo ngayon. Tiruda katamo nung makananong maging mapamye. Tiruda katamo nung makananong pakit lugod, pakalulu, at pakamal karing mangailangan. Pepalablaban ne, ing debosyon at kasalpantayanan tamo. Makanyan mo naman nganing panahon na ning pandemyang COVID-19. Ing lamak, sukat ni pamye, libutad ning kagipitan at dadanasan tamo. Uling ing lugod at pakamal, sukat yang miparamdam at mipakit karing mangailangan, lalo na karing miapektuan ing nasabing pandemya. At migit ing sabla, ing debosyon at kasalpantayanan at kapanaligan ning balang metong kaya katamo, lalong sukat nilablab nganing daranasan tamo ing kasalukuyan at kasakitan. Manalig tamo king pakalulu na ning Santo Cristo del Perdon. Manalig tamo king pamamilatan na ning Virgen de los Remedios, nung makanano deng dininan kapaldanan at lunas, ing balang netong abilinyagan Kapampangan inyang minuna. Manalig at maniwala tamong iligtas da katamo at dinan da katamong lunas at kapaldanan ngayon kasalukuyan. Dinandang kayangganan at kapupusan ining kasakitan at daranasan tamo. Luidia ing Santo Cristo del Perdon. Luidia ing Virgen de los Remedios. Luidia ing Cruzada de la Pampanga.